Mentang ongi ola buyong kri. Jaka bangali kendu EP ngangalai tu EP la slem. Ngali tiet dawai na po farmasi. Kani hatu doktor pi batai se namar bali ba kalong harmful in what way? Kabasniu ha kanu self prescription. Kaba mentang asu lek hidala di namar ka jingkerki. O ngamla su namar kala ula kala klik plat ngali tiet no ngam consult su EP. Ya ka dawai ka bahabanai. Nah, it's kalau ke bama apa pun sim dawai dalam dia kan, kawai pun tip pipang ayu, pun sengoto dalam dia. Kalian ukulong senam ni ke bama apa, ke bangaju iman kapor, kedai kiberiu kibayu heart attacks. So kejengnya heart attack kejengi, jengki kalau bapang sedem usually kan, haman kipor ngipang ka sedem ngapang akan biasa kalian kadiang dan upang ka sedem dan kajeng pang ke pampir ke pampakimpat juga sengau mencua. Teng pada ketu kaju ke heart attack kala aban ong ki confuse no bat kajeng pang kepok ki ong ngapang kepok ki sengau ong adon acid ki ong kadek acid pi kata langsung ke bayu acid pisim dawai no dala dele dia pilat farmasi pi ong iodine saya very famous iodine antacid na kamta ki di no da katu ka antacid kidi sipang an hakajing sengau ka jongki ngia so ading langsung aram ketu kadai tang kajing sengau kampat aram ketu buat ka baca ka kamet ka jongpi heart attack kadang hiat kai ka basniu na kamut kajing sniu da kalong pi bakala ya kado ya kajing pang an kajing pang kamdai ka balong lait kamdai ka acidity kadai ka heart attack ibun ba baki ha caka bakin wanno hakatu ka por ba hiyo ka heart attack ki wanno hadien san kentah driu kentah nomor balai kila di no shwa dawai asid nomor pik perkhat dawai asid kilet na farmasi ki sim ladie na ki don hayeng kila don behi ke dawai kila den ki hayeng ke don bet ke dawai ki ka adakan mau ime almira ime jungi ki bad smam ke dawai ladi ke dawai kum tu pi sngok macam ndai kam dai an pi slem ban poi hospital ha cha pinyo ka jeng sumar ka ba biang people Islam palat hospital ka damage ka jeng julor ya kong senam kelacur. Dan hakaliang ukulong senam ke ba kat nang slam kat nang julor. Kat nang snail tu ukulong senam. Pide ban poi hapo kalai kentah. Hapo kalai kentah. Lai kentah. Ka babhae lai kentah. Ka babhae di ban let nyabet 10 minit kan 10 minit. Hendrai lada palat ya kalai kentah. Ka jeng pengilak ban penjam ya tu ukulong senam kala nang keladang jenjar. So 3 hours is 3 hours to be like entah nang ni village hospital she kan tak sempur dekat traffic tu. Day. So time is muscle nyo. Time is muscle. Ti katubin ba ong doktor self basu tiet i hot. Ti kalong bama kani. Bama kani ba tiet dawai hi daladi. Nle kumnu sukin mentah ha katu por. Ki dawai sukin kidan haying. Ki dawai kidan haying. Ki larim ki dawai. La sukin expiry gadai ngatiet dawai ke expiry gadai arajar arpunyo. Nle kumnu mentah. Self prescription absolutely no what you prescribe dawai yalade. Tapi don jing shit ni pi don jing pang sadem ni pi pang ka kejap pi pang ka keti. Lada film somtu ka jayo ka bahawa let becha hospital and the best let becha emergency unless and until ba pila la pila subu pipang kani ka ko siu ba pidon uric acid subu nei uric acid sometimes ka kani ka big to kani ka keti ka kemi kejat kemi ka at and then kanda at ka pang kada pang kum tu piyok ka attack juga gout ketu ka attack juga gout pila ban pencam pita dei ka pila ban ta ka volatil ni pila ban di zerodol painkiller andai kata kadai ka ban hadien ba pila adap ya kendu you doktor mensua ba pila adap tip ba kadai ka nusus jong pi kadai ka gout bat ula adap batai pi bala da don ka jing pang kum ketu pila ban di uni dawai ha kanu ka por hayeng kata kadai ka dawai ba piklem self prescribe sorry kadai ka dawai ka ba ula adap ong lupa doktor ya pi ba pendi Henry lada pempat judi utau dawai menu pempat ju sengau ya kajeng pang kajeng piru u doktor umpat ju ong ya pidi kabaha banai di it's a very dangerous practice kan